بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Menjadi waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala in pengajian na to amuna in nasabot na to nakaunayad to sin in tungod paparkala sin adlaw kiamat na kasud di halaw man sin to surah amo intiyag na anta suratul takwir, suratul infitar, in hikatunia amo na in suratul insyiqaq. Bot malangkan bukon sa jalong ta nasabot doon amuin doon ha ini tu ini sa sumagawa nagkasabot sa mga kaibadan surah, mga hambuk ayat, 2 ayat bihadto amuin panghimati adto kato taniw katantan sabab hambuk deng ha mga mu'jizat sing Quran amuin long ta wala siya na pun ha amuin hambuk kadya surah bot malingkan in yaon katan sibo daing kaaunan long ta in pagbisarahan pasal pagpanawhid atawa parkala si mga jimato ha mga umat na kauna atawa long ta tungod paparkala suy-suy sing kahalan si mga manusia amoy in simusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala inyan katantan bukon long ta amin na pun hambuk kadya wat malengkan inyan katan agad lialatag sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya in kita min mabaya to dimingat sing kasabunnalan na in kahawpuan niya in madawhat na to in sarayaw-rayaw long ta karayawan ng Allah subhanahu wa ta'ala kana sa na to yan tuwas sahun katan urulun bang hawno siya nakabutang na inyan to katantan bang in hinang takar na dasin Allah subhanahu wa ta'ala bistahun kato taniyo in tiap-tiap hambuk huruf halam sing Quran karayawan sarta dihilan kita niyo hangpu karayawan deng Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap hambuk huruf. Nabiya din na bang amin mag-ingat pa kita sin kahalan katan hasupaya kita di makapagsusun iban hasupaya in pakaradyaan ta makabatok kita maud paamuin biya tuod sin biya sampay sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjari waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala long ta in parkala pagbisarahan taron ha ini lamudda muna ring hakatan yari pa kita buhi amoy in suway na to hatihon in mga pakaradyaan baba kita yari pa amoy in ma ini urul talong ta in mapatut tawatukon hatungod sim parkala susungon sing kita niyo katantan. Daong niyaroon ha ini intungod sinsura ini na masimasi siya long ta amuin pagbisarahan doon na ini in muna na in adlaw kiamat iban sin parkala long ta ini amuy in usulan puunan sin amuin akidah al-Islamiyah pagyanon akidah al-Islamiyah amuy in long ta pamaggot sin bigi jantong sing kita harap pa Allah subhanahu wa ta'ala amin subay sadya siya mapuklas karena bang kita abutan long ta miumuklasin yan na in kita ini mahinang parkala wayroon kaya pusan sin ginawabaranta ha susungod bihan
Nahinyad to subay sadya kita amo hindi malawa dahil nga aming prasupatan tapatuhan na to Rabbul Alamin. Labi-labi na to din mga pakaradyaan ini panghimati kato haamuin hasupaya misan siya jumato na in kita takama at tawain kita bihan ini tutos kita ha pakaradyaan ni hinangta amuin makasiguro kita inyaon katan kimukugdan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sab muna na yung pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin, subay siya iwan yakin. Amin subay mo matanto, inyaon kimugdan hinang muyaon, na biya din hinikatanto tas inyaon kimugdan, bang ing kakahinang tamya makadha amuyin, kakahinang sindiaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, mamayta sin akaman niya, amo na yung pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na doon hay nilang ta, ini damikyan in pakaradyaan panghimati kato tanyo amuin uno baha doon hay ni amuin pakaradyaan lang tasabuton sin Allah subhanahu wa ta'ala biyasin mga liyabayan tayadto amuin mahinang pagsusunan sin tiap-tiap manusia amin wala lang ta ini nakabatok pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya inyaon katantan di ta ini long ta mabunsak in amuin pakaradyaan yun so babang nabunsak sing kitabihan biya ta si biyonsak yung ginawa paranta amuin ito at ini malupas yung katan ini waktu tara hindi ha dunya ini amuin sukutun da kita sin Allah subhanahu wa ta'ala manjari tiagdaan in ayat in surah deng ha ayat Bismillahirrahmanirrahim idha as-sama'un syaqqat وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, idha as-sama'un syaqqat. Apabila lang niya in langit muka na siya atau mabagbag na siya. Nabang siya mabagbag na, yadto lang tatumag na nain pakaradyaan amuin pagbisarahan ta ini. In langit, iban nasabot tahan nakauna yadto, suratul insyiqaq in pakaradyaan lang ta amuin mapulak kanak na in uno-uno doon hayaon muna bang siya masipak na inamuin ini langit na gumawa na yung mga malaikat dahil dito hatasin langit lang ta amuin magsakap sindaakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala bang unuin hinangon nila hawak tuyaon na sarta damikyan misan inamuin ini langit, in bulan, in suka, in gumi, in katan, halaw maninikatantan, na ininipya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta matarang inyan katantan, nagtatasbi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin ini, namumudji patuhan na to Rabbul Alamin. Karena hambuk deng mga subay na to kalumanan, in sila wala diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala magtag-ipon atau mag-ibadat in diaak kita manusia iban sinjin sabab aun doon haon ini dia janji kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kita kumahakad magtaat na aun ini kasannangan tiyata ka masin Allah subhanahu wa ta'ala haamin mga sila isablong ta ini piyag mahuli nila yung mga pakaradyaan piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala
na bang sampay pa wakto amoy inabutan na sila sing kamatay, wala nila yadto na pauna pa Tuhan nato Rabbul Alamin na tanto ini susun sila ha wakto yadto. Narunhay nilang tain na moin langit yaon bang dihilan na sin Allah subhanahu wa ta'ala kapatut ini amuin muka na siya sabab uno-uno yung pakaradyaan katantan subay aon ijin sin Allah subhanahu wa ta'ala ampa siya jumato biya na sing kita yari ha amoy in bawa sin ini awataas sin lupa ini bawa sin langit wa adinat li rabbiha wa huqqat sarta amoy dihilan na ijin sin Tuhan Rabbul Alamin inyaon amoy in laungta in sila di sila mag sumusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala in katan wayron hinang nila rin sin magtasbi pa Tuhan nato Rabbul Alamin uno-uno pa karadyaan piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan nagtatasbi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi wayron ang sulag uno-uno piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala dahing hamano siya pajin pa kahayop-hayupan pa katumbu-tumbuhan in lupa in bato, in katantan, in langit, iban na siluon niya katan, nagtatasbih pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuanin subay ka, ini lumanan sing kita. Sabab kita in tumayma sinamuin, ini, dia janji sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niya. Doon hay nilong niya, na jumato na inyad to sarta, lumaog na yung mga malaikat, amuin kaya panghanglaan sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu yan, si mga pakaradyaan di hababaw sing gumi ini na numaog na sila maripa bawa bihan. Napag-ubos lang niya, wa idal ardu muddat. Banglaw niya ini gumi ini amin patag na siya. Mapatag na siya. Bihan. At isin ini mapatag na siya, bagas tanad to nasabot sin amoy inliabayan nito in gumi ini amoy in bang siya ini kuanon na ini puklason na in amoy pangka niya amo na imbud sarta magtikbi na imbud iban sin bud iban sin amoy ini gumi ini sarta ang katon na pataas sin langit bihan dahon madto pa ini pangkat pa kahinapusan pataas pagubos ang pahulog maripababa na inyad to magka ini bulang kahit na bihan in amoy matukas niya makakarina pataas in amoy in longta yari hataas makakanto pababa bihan to na hadya sa magka ini pulaglag na bihan in amoy in bud mabiya da kuman long niya kapu-kapu doon na yaon habaan mansura baka na habaan mansura may nang siya biya da kuman kapu-kapu in amoy in puas deng hapagbagbag sin ini mga pilaras bihan nakabutang nga bud na amoy yadto na pag-ubos lang niya doon hayaon wa idal ardu muddat banglong niya in amin ini gumi ini patag na hati niya inya to takama na pakaradyaan sumuno kaniya unuin pajatuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak to pagkasiya patag na sambil doon hayan, biyay kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya patag na doon hayaon laungta amuyin himibal na in gumi paghibal sing gumi yadto damikyan hibugit na inamin mabugat deng halawman niya maripa guwa sampay na simano siya amin nakabutang hatiap-tiap pakuburan niya magtubihan iban na sin katan, sin mabugat na kasusud sa milsyabot sa mga magtatapsir, in mga basi, in tumbaka, in katantan bihan, mauno na yan to katan. Malungkad na rin ha baba yan to katantan, sampay doon haon mapatag na. Pagpatag, doon hayan, siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam maaunin pag-ulan, doon hayan sarta, nasabot taray sa bapangadyan na kaunayan to sinamin, tumubo na yung mano siya bihan, ini magbangon dahil halom sin ini kaya bubutangan nila sampay long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in amin ini katiluakan sin aming gumi ini na amin wayroon lang niya sarang-sarang hadya hambuok biya mga
ini tindukan bihan dua siki bang bukun aun manusia makatindog doon. Hati niya, biasa kaulaulain, ini lago singgumi ini amin patag na siya, wayroon na misan tubig, wayroon na misan sapa, kataan patag na siya kataan. Hati niya, biya madto kuan na siya. Amuin ini kikita mo na namin madto pa kalayuan nito. Wayroon namin long tabud, wayroon na siya lihak, inyan to. Amin long niya pak ini in uno yaon in amin lokal yaon biya long na siya namin kaansap sa pa at inawayroon na toon siya ini butig wayroon na siya amuin long talihak inyaong katantan patag na naroon hayaon amon timindog na imano siya madto katantan bihan patindukon sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Amuin daakon na sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin ini gumiyaon. Sarta inamunyaon bang siya daakon na magtaat sa pa Allah subhanahu wa ta'ala doon hayaon. Na ini lang niya pagka siya daakon na yadto bulan niya napakuwain namin mga yadto nakabubutang bihan yung mga ini mayat yaon. Katantan halawm sinamin nakabubutang yaon. Na doon haon, laong niya, waktu yaon, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Biya simbiyay talong taha, damikyan ha, ini suratul infitar. Kaingatan na si Mano siya, ini, napauna nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan si mga sila amin piyahuli nila isab amal nila bihan pa amuin sampay nalupas na waktu nila wala nila nahinang impiandakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na doon hayaon pakaradyaan ini long ta sumuno long niya ya ayyuhan insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan pamulaki. Bita sin Allah subhanahu wa ta'ala roon haon, panawag-tawag ha manusia, sin ini, pialayam sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kita, yari hapapaw sing gumi. Nagbulok binasa, singkatan, kababayaan taren di halawman ini, pagubos dia, kita sin Allah subhanahu wa ta'ala magtag-ipon kaniya. Na, amin nagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyan to katantan, aun tiyata kamasin Tuhan na to Rabbul Alamin. Damikyan nagmahuli, piyagmahuli nila waktu nila, harap patuhan nila Rabbul Alamin, makatay maaday sab sila sin, tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Na hati niya, ni katantan, aun siya, tungbas pakaniya. Biya da sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya kullukum yaghdu faba'iun nafsah wa mu'tiquha aw mubiquha. Katani nilaung niya hati niya ang katubtuban niya. Tiap-tiap hambuk manusia den katutan niyo ang katubtuban niya. Di kita niyo kumakkal dia babaw sing gumi ini. Aw nadya katubtuban. Na siya biya sa pantun dagdakang sing ginawaran niya di kuan ini gumi ini na atawain kita nagamal naghinang kita lutuanan nabang ilutuanan hinang tabihan amoy lutuanan gamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na maratain lutuanan nito pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hasusungod waktu na inya tulong niya aun waktu amoy pagdagang mo simbaran mo na aun waktu ito mauno mo lapas mo yung ginawabaran mo. Biya sa pantun, mamahadi ka mo yung ginawabaran mo. At tawalong tana, amuin, masikaw, doon hayaon, amuin, lupas yung katan, amal ibadat mo bihan, karena wala mo piyaja to, hawak to sin, kabuhi mo. Amo na yung sambil biyay, takato tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala, suratul asar, wal asri innal insana lafi khusr. Ibot lang sin Allah subhanahu wa ta'ala pa waktu manusia lugi.
illa alladhina amanu wa amilus salihat. Buat malaingkan hindi malukoy, amo rin nagparat saya. Sarta naghinang sinamal sali, amin wayroon ini laong ta lupas niya, way kuhila niya. Amal salih, amin piyatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na, amo ito. Wa amilus salihat, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabha, kahinapusan niya. In amoy ini subay aunin pagpatumtum piatumtum iba di sinamininang nato inibiyaon. In kami magpatumtum muna nang ginhawaran na mo sa kuskato tanyo katantan hasupaya ando kay lumabatok nto imaksud hangkan kita piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya jumatokato tanyo in pagsusun sebab biyata doon hay ni laong niya pa amma man utiya kitabahu biyamini na ini isiyo-siyo dong niya in amoy in kiatok balansin kitab niya hati niya sin amoy in sahipa nasabot ha pangadyan ta nakauna in sahipa amo na in kitab pag anon piyag susulatan sinamin ammalta ang padiuhal deng harapit patuo na inya onlong niya liannahu hawal khair wala syarra fi in kaya susulat doon haon amo na ini hinang si mga bariman amon nasabot na tubihan ini pauna sila sin amal nila pahadarat sin Allah Ta'ala sinyari pa sila buhi adunya na mabatok nila yadto hadlaw akhiratin yadto na doon hayaon long niya na pasaw payuhasabu hisaban yasira in yadto paluhayon sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin pagbista sin amal nila yaon di sila rihilan kasigpitan naman jari doon hayaon, aon biyayta doon, in aming mga sila, makatayma, sin amuin kitab nila ring dapit patuo, magwayang dito hadlaw akhirat biha. Magwayang. Pagtabok niya madtubihan, in kay banan way pa nakatabok, in nakauna nakatabok yan, magwayang na siya biha, sin uno niya. Unin niya agina, ha umukrao kitabia. Kita ba kamulong niya? Sinamin ini kuan ko ini yari halom sinamin kitab kaya susulat ka ko ini. Nah, ha umukrao kitabia. Kita ba kamulong niya? Ini dananto angan-angan kulong niya bihan, impangannal ko ini, amin aun hisabon pa ako sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun pamahulihon ka ko sa kalitoy uway. Madtuhiyan. Natin na magkukuyag siya madtuhiyan. Inyad to hipagbansag niya hawak to yad to. Yad to hambuok din ha mga biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo. Sarta makaan imbya mga uno nila. Sarta ubos lang niya roon hawon pag ini ig niya rin doon wayang kalibo ila ahlihi wahwa al-hurul ain wan nisa al-mu'minat na magbing siya madtupa amin uniyaon pa amin datunganan niya tinasumod siya palam sin sulka niya madtubiya sin sa panton magbatok siya biya sin nasabot na to sin limawaylong niya biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam im mga tao sulka bang sila o ini katukbalan na sin kitab nila ring harapit patuo nila sarta in sila pasuron na palam sin sulka manuito yan na sila madtupa amoy in ahli nila ito nagtatakad kanila, biya lang na sim pagbatok sim mga jamaah, amoy in nagjamaah masjid sin sambayang Jumaat, pag-uwi nila, muwi na sila pabay nila pakanya, kaingatan nila bang sila harap pakain manaw. Bihad to rain datunganan sim mga sila yadto, amoy in ini nagparat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na amoy yadto lang ta, in sila, madto na sila paahli nila, batukon nila nabihan, na in sila ibang pagkugkuyag nila. Halawm kug iban kuyag, bihan. Wa amma man utiya kitabahu biyamini, pasawpa yuhasabu hisaban yasira, wa yanqalibu ila ahlihi masurura. Matuk na sila madtupa ahli nila, ibang pagkugkuyag nila, hawak to yan to. Bihan. Naroon ini, laong niya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura
wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Biya isab doon ha ini. Apabila isablong niya, amin mga sila, at niya, katukbalan sing kitab nila, dahing harapit patay kuran nila. May tato rin harapit patay kuran. Long si mga magtatafsir, mga sila, amuyin, wayroon na hinang nila, hari pahikabot, ikatukbal kanila kitab nila, gakutan na sila simbilanggo, bihan, hawa simbilanggo yan tulong niya, mga kapituan mile, layo niya, hawa niya. Hipaglibod bihan, nilibod dao, ang pagkakutan, sampay sin 5 patuoy aon gakutan, ubusibot ang maripaulihan, na asa mabiyad to, wayroon na yan to na haulihan ni 5. Na wang tukbalan na sing kitab, di na hikaruhalin 5 paunahan, biya sin namin wayroon hukot yaon, at iniwa si mga tao nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon siya uno-uno yutang habaran niya, na pagtabok niya, dahil hatuon niya, ipag-abot niya. Ampay niya to, babaya siya hiabot niya, sintuon niya, yan to kaya hukutan niya, lambing paulihan ni Nuno, inlima niya. Bihan. Na, ini, lang ta, sa nahiruhal kanya, hatay kuran niya, harap palima niya palawa. Bihad to. Naroon na yaon lang niya, mga sila yan to, wayasla sa'ira, kuanon na sila. Amuyin lang niya, tapatapahon. Biya lang niya sin pagtapasin, kuan yaon, pagtapasin kambing yaon. Bihan. Amuad to. Pag-ubos lang niya, innahu kana fi ahlihi masurura. Amin mga inilong niya, kiyukuyakan da isab sila. Sa pagkuyag nila riha doon niya. Biyita doon ha ini, kaawanan si mga sila yan, sindito pa doon niya, na bang sila muwi naman to pa anak asawa nila bihan, lando na yung kuyag nila. Uno-uno na yung hinang nila bihan, dahil hindi ha doon niya, nang lunsulan, wayroon kapos pa idahan, at tawa himarap, nagmaksiyat, pag-uwi pabay, iban kong kuyag, umalo pa mga kaasawahan, kaanakan nila, doon na pamaybay nila, iban din sa pag-uyong katawan nila, biya, desin mga wayroon uno-uno yaon. Hati niya, wayroon niya to, pangahakad nila, sin parkala piyang daakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, labay ring ha pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati niya, sa kaulawla, mga silaon, pangdaakan sin Allah ta'ala, biya nila piyang himuting, amin, wayroon da pauno-pauno kanila. Di sila amin maghinang. At mga tao amin di maghinang di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hambok yan din nga mga pamuting nila patuhan Rabbul Alamin. Na nikatan kaya susulat ini. Di malawa. Bihan, nahadlaw akhirat, kabatukan nila rayad to katantanin mga yad to. Na impagkugkuyag nila yad to, dito lang niya hadon niya rin impagkugkuyag nila. Doon na yan. Innahu dhanna an la yahur. Sila yan lang niya, wayroon to halom sin panganal nila, bat sila bang mapatay na, balikunda sila buhiun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad to. Sabab, mga kaibanan bihan, aung paroon hayaon bang baitaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mangudyo-ngudyo pa bihan. Ay, ikaw na along niya. Bang kita nagkaputok-putok na yung pamaranan tawihan, nahansol na miyakad na halupa, sampay pabukog taway na nakapin. Ay, mabuhi pa ba kita magbalik? Inyang kataan, hambuk deng ha mga tanda sin, amuin ka bilot si manusia, di makadha amin panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Labay pa isang pangudyo-ngudyo ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban na si mga karasulan na kaunayad to. Bukun sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, iniudyo-udyo si manusia. Tiap-tiap umat, mangudyo-ngudyo ha kanabihan karasulan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala maun kanila. Bihad to. Nabiya da sin hinang si mga Quraysh. Kampung niya paisab, kampung paisab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihad. Namisan di kato ini amura. Bihad to. Pagliki-likian pa sing kampung niya, inamin magpauno yaon, magpasampay yaon. Bihad. Ubus yan to danglayan pa sin mga danglay bakun marayaw. Biya da sin pang danglay-ranglay sin mga
Quraish kampung niya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun na imian ni Rasulullah kaya kangog, aun doon haon lang niya sahir, kahin, syair, indigenous na. Sa sumakawain Rasul sallallahu alaihi wasallam, di da siya ini abjan. Mahita. Sa babukunda bunal. Maguno kita umabjan si bukunda bunal. Minsan daan unuin pianggulal kay mo, pasari naman to. Sa mahita, ini panghindo mo, dahil hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, wang kau udyo-udyon si mano siya, bukun yan kau iniudyo. Allahu ta'ala iniudyo nila. Bausan da sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Bausan da sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab inhibay ta Quran, hadis, inyan dahil hatuan Rabbul Alamin. Nabangaon mangudyo-udyo, nabaya-baya niya. Baran niya yan, iniudyo-udyo niya. Sabab jumaturayan kaniya bang unuin, hipajato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atau hipananam sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Haadlaw susungon. Na, amo yan to. Doon na yaon, laong niya, innahu dhanna an layyahur. Biya sa kaula-ula laong niya, in Allah subhanahu wa ta'ala, amo hindi na sila makapagbak. Iban sin Tuhan Rabbul Alamin. Biya da sinwayro niyaon. Di sila kumahakad. Amo na inilong niya, amuin, nagkupursin, amuin pagyanon adlaw kiyamat. Sin aunin pagbuhi, aunin paghisab, aun pagbista sing katantan, amal sing kitakatan, mataod mano siya ng himuting ha ini. Mataod mano siya, di magkahakad ha ini. Bihan. Na, amo yan. Naon na sabi minang madtubihan, sa inhinang nila bukon piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na si mga Nasrani. Karena siya, in mga sila yan, giulal sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, labay ring hatuhan Rabbul Alamin da in puunan niya, amuna impag-ianon dhalin, amuna mga taulawong. Yung mga taulawong, amuna pagtuyuan nila, hinangon ibadat, inwala piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impiyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, itapok nila paulihan, ibukit nila paulihan. Sa amuin hipakita nila ibadat, inamuin, dahing hapikilan nila iban sinakal nila. Na in nakalabiruunhan, amunain, laong ta, Yahud, in sila piyagmulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahita, sababin sila ingaton nila hadya in sara sin Allah ta'ala, hapalon nila ini Taurat, sa di nila pag-akaron. Lumag sila sinamin kabayaan nila, amin magkakadiban sin napso nila, bang uno ini ka, ini batok nila madtupa amin kasandangan nila riya dunya. Di sila magpuhong sinamin kasandangan hadlaw akhirat. Amo yan. Sabo kundi sabkatan. Aun dahil mga ini Yahud, nagkakahakad at Taurat. Amo na in mga sila, miya makadha amin panghindo sin Musa alayhi salatu wassalam. Aun da isab, mga Nasrani, amo in miya makad, hapang hindo sin Isa alayhi salatu wassalam. Biha. Na yung mga sila to Muslim yadto. Muslim na sila katan. Oo, in sila tumpukan din ang mga Yahudi sa Muslim. Yung mga sila yadto. Sabab, in sila nagmalila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta miyamakad sila roon na panghindo sin Taurat. Damik yan inamuin ini amin lang ta Nasrani. Aun day sabdain kanila amuin kimakahakad. Ha amin panghindo sin Isa alayhi salatu wassalam. Amuin wayroon lang ta niyahinang Tuhan in Isa alayhi salatu wassalam. Amo yan timpag-ianon long ta amuin matan miya makada panghindo sin Injil. Bihan. Na, amo yan to. Pag-ubos long niya, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala uqsimu bisyafaq. Ito pa ambok ayat. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Usbita kato taniyo innahu dhanna an la yahur. In amin angan-angan nila hangkad na sila wala nagini ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sin ini wayroon yadto pangahakad nila sin aun balikan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin adlaw kiyamat. Aunin pag buhi magbalik iban aunin pagtungbas sin
Allah subhanahu wa ta'ala pamarayaw ibansin pamangi. Na pag-ubuslong niya, doon hayaon, bala, inna rabbahu kana bihi basira. Siya pahansin, biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kabunalan niya, bunal tuudlong niya in Tuhan Rabbul Alamin, nakajajaga, iwan kikita niya in kakahinang sin tiap-tiap ipon niya. Di malawa deng ha, ini pangjaga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga malaikat magsusulat yaon, katantan, habuok yaon, bukon, misan di kakunahan yaon. Sa sumakawa, may tadiak sin Allah subhanahu wa ta'ala magsulat. Hasupay hadlaw akhirat, kasaksian sin manusia ing kakahinang sin pagkahini manusia. Bihan. Na, amo yan to. Na pag-ubuslong niya roon haon, pala uksimu bisyafak. Biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala roon, siyapahan niya paamuin ini longta amuin silak pula sin amuin pagtugom sin matasuka. Pala uksimu bisyafak. Atin pagyanon pala roon pagpakusog sin amuin longta pagsapa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibot paamuin ini pagyanon syafakul ahmar. Amunain pula harapit pasadlupan bang tumugom nain matasuka. Bihan. May tayad to. Sabab, harap doon ha ini, in pakaradyaan si manusia, magligot doon harwa ayat ini. Wallayli wa ma wasak. Iban ibot paamin dum. Padum. Bang siya malawa na in sahayan niya. Bang siya timigidlom na. May tayo ni. Sabab inadlaw iban sindom, amo na iniligot sin, pakaradyaan si manusia, dan dihadun niya. Bang siya adlaw, bihan, nayad to na, in manusia, manglunsunan, maglagsing kabuhianan niya, aw naroon haon ini nag-aagama pa Allah subhanahu wa ta'ala, nari nila kalupahan in waktu amuin, ini pagbabak, iban sin, tag-ipon lang ta. Inipon, magbakiban sin tag-ipon, tiap-tiap halawm sin, hangkarumang kaadlaw lang ta, makalima. Bihan, mag-alop iban sin Tuhan Rabbul Alamin, mangayo inipon ha, uno-uno na yung kawayan niya, pangayoon, doon ha pakaradyaan, ini siukat kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan, insusukatan sin, ipon pa Tuhan Rabbul Alamin, hilihil sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Bihan. Ha, waktu adto. Naramik yan sabi mga manusia, amoy inbinin nila, piyag mahuli nila, inamal nila, dahil lihadon niya, pihato ra isab, manawra isab, pag-abot sin adlaw yan, maglag sin uno nila, bihan, magpuli atan di hababaw sin gumini, maglupas sin waktu nila bihan, amo adto. Na impanganal nila yato, biya mangayin Allah Ta'ala, wayron nakahati sin hinang nila. Bihan. In pagmaasiyat nila, yung panganal nila, wala nakahati ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabab way pamarat saya nila. Di sila magkahakad. Biya desenway kanila. Na pag-uwasin niyaon katantan, tumtuma, yatay manghud, indua nasabot ini, amo yaon, in magiitong sin umul na to. Nagiitong saon sin umul na to. Pagbulat may naat, kumaya ayim yan ko, may naat na tuwi. Na ayaw ko makuyag. Sin mahinaat na. Sabab kiarag dakan na isa binumul mo hang kaadlaw. Tiap-tiap mahinaat pagbati mo. Naon yan makuyaging kaybanan bihan. Mong makakita aon saan kalendar pag bisod-bisuron man to bihan. Nalong na isnin na. Bihan. Nalaruton niya na namin. Yad to bihan. Ahad yad to. Ang paniya na hibugit. Nalong niya isnin na. Na pagkonsume ito sa lasa, lakniton niya na siya. Buhay niya kaya ingat, tanin liya laknit niya, tiap-tiap adlaw, liya laknit niya, adlaw-adlaw, umul niya. Naunuin, kaya tao mo halaw mo sinamin ang kaadlaw yan tuhang karoon. Kana siya butin diha, dua ini. Batamunin ligutan sin kabuhi ta, indua parkala ini. Bangyad turum na in katan haluk-halukan. Bihan. Sa mga sila
aun pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, mahugutin parsugpatan pa Tuhan Rabbul Alamin, di sila magtug amuin halok. Magbati da sila pag-abot ini lapitadlaw yaon. Labi-labi na amin tuong kabahagi na sindum. Lapitadlaw timindog sila, umalop pa Tuhan Rabbul Alamin hawak to yaon. Karena kumawa sila sin parsukuan nila. Kuma sila sin lutuanan nila. Dahon pa hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuad tuin sila. Na inyaon wayron haluk-halukan. Na indua ini, nasabot ini, dua ayat ini, bukon sadya in nagpakay kaniya, mano siya iban sinjin. Sampay kahayop-hayupan. Sibo da hayop ipatan mo amin malot kay mo iban sin, ini hayop lang tamaadla. Sibo da ingkatan para sa hawak tuyaon, magtuog da isab sila. Biya da sin pagtuog si mano siya. Inyan hambuok da nga mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, suway na to hipagsukur, patuhan na to Rabbul Alamin. Hinang kato indumi paghali-hali, inadlaw hipaglag kabuhianan, bukon inlawakan kabuhianan sing kita jasad sadya. Suway papagsibuon mo, bang mo patambukon in jasad mo, patambukon mo ra inyawalihan mo. Unuin kakaon sin nyawalihan, amunin amal pa Allah subhanahu wa ta'ala, amunin pag-ibadat sing kita niyo. Piha. Nabang matambok imbaranta sin pag ini liyawag ta sinadlaw yaon pagkaon suway sa matambokin nyawalihan sing kita supaya magsibo. Supaya in ikaw aun kaadilan mo habaran mo. Sabab biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kita aun kapatot simbaranta pa ginhawa baranta. Nampay kita ini nagdara kita sin dua jasad iban sin nyawa. Karwa-rwa ini subay siya ipatunta marayaw. Amod da supaya wayron susunan sin kita haa adlaw gana-gana. Na, sabab ita doon ini sin Allah subhanahu wa ta'ala, latarkabunna tabakan an tabak. Ingat kamu, injiyajagahan kamu na dahil haamuin kasiwi-siwi niyo pasampay kamu lumaas. Inhinang niyo katantan yan nakauuno. Kikita yan. In amin kajarianan niyo ruunhan. Hati niya magpinda-pinda abos deng ha kabata-bata mo sampay kau lumaas magtuwiha. In kahinang in pakaradyaan mo riha dunya ini. Bihan sampay nakabakaw kawasa. Unuin hinang mo simpagkawasa mo. Hinang mo rakayan karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampay nakabakaw alta mataod. Unin alta yan, hinang murabaha yan karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, iagad murabahain sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ikaw isab wala kau nakabak alta yan, uno, hinang murabaha isab, inamuin kabayaan sin Allah ta'ala ron kay mo, sabab in kamiskin iban sin pagdaya, mga katotay manguran, tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mo kaingatan in tutukasan yan, amuin matayma mo marayaw, hipagsukur mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang aun, hipagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang way hipagsabar, ammal karwarwa, ammal sindayahan im magsukur, ammal sinini ini miskin im magsabar. Bihan yan. Na karwarwa ammal. Na bang bihan to hinang karwarwa, dayahan iban miskin halawang kasandangan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na bang mabaliskat im pakaradyaan katan, na matawad saan pagkarungukan ta, bang wayroon ini long taamuin abutan sin pangannal niya ipaglag kabuhianan bihan, na pagamahan in Tuhan Rabbul Alamin. Bihan. At awa-aon hadyawe mga kasusahan matuwe, may tayo sa balong ako hadyaw nimpya kukuanan sin Tuhan Rabbul Alamin. Bihan, sibi anahin ning kahalan ko, wala niya kaingatan panukas yan, to kitaon. Bang biya diin inhukot sim pamarat saya niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab inyon ibadat tuwi dakula impag sabarayon. Ibadat tuwi dakula impag sukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay manguran ha agama Islam. Na, amo yan to. Ubos doon haon parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fama lahum la yu'minun. Nabiyata sin Allah subhanahu wa ta'ala pangasubok. Hamanga sila amuin laung ta piag mahuli nila in pakaradyaan nila katantan. Amunin ng haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala,
alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Kaingatan na si Mano siya doon bang maluning gumi. Doon niya nakaingatan inna pauna niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon na isab kaingatan si mga sila amuin piyag mahuli nila in amal nila. Sampai iabutan sing kamatay way nakapagamal. Bihan. Aw ni sab doon haon nag-aamal da sabo ko namin pag-amal piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala in amal nila. Sab mataod sa nagdaraawa nag-aaka mahadon niya ini mataod ka jinis. Hadon niya ini. Hambok hula imbanos sin agama. Sa taod-taod agama amunay na India. Ibuhan inaagama nila. Ubos mataod doon haon nga nganan lang niya Muslim sa mga yan. Sa pagkadto mo pa masjid nila duga ingin luparagbos. Bihan aon mga patta-patta biubutang. Nabihan. Na yung mga yadto pagdaraawan nila in sila to Muslim. Sa sumakawa in kabunalan niya in sila yadto wala sila nagparat saya pa Allah Ta'ala amuin nagdihil kanila si mga kadikmat-dikmatan amoy niyaon kenan naman nila sambil lagi nawaparan nila. Na amoy ito. Naman jari, pamalahum la yu'minun. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita long na yung mga sila ini, wala nagparat saya. Simbya na haoning kakahinang kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, impagpalayam kanila. Impagdul kanila. Sin-in sila yaon, misan pa sila simusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, masi-masidirihilan dari jiki. Piana na namada sinamin kasandangan dahil di hadon niya ini. Kalu-kalu sila makasayo di pahadon niya. Sa sumakawa wayroon nito na aon yung mga yadto katan. Sabi yadto pagdatong sinwakto yaon na biya na hadto. Wa idha quriya alayhimul Qur'anu la yasjudun. Sampay long niya apabila mabasaroon kanila in Qur'an. Biya wayroon tuod. Panganal nila amin biya. Sumagpak palawm sin jantong nila timbya panganal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon. Sabab wayroon nagparat saya. Biya wayra kanila inyaon. Bihan. Na gamayan lang tabang mga parkada dugaing imbasahon na biha to aro biya na uno baha bihan. Biya kuya kan tuod. Bangaon karungukan nila biya mga katas hawal yaon. Suy-suy yaon. Biya mahal ka kanila bihan. Diaramad tumarin newspaper, di butanan. At tawa uno-uno na bihan, kitab biya, suy-suy biya, kalalango kanina laong katan, di na. Adlaw-adlaw mo na dyan piyupot. Sa in Quran, way, biyubunsak, biya da sinway. Na amoy yaonin biya ita sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini katan, di majato, mga katotay manguran, di majato. Na, doon hayaon, balil ladina kafaru yukadzibun. Sumakawain nagkukupur na in sila nimbunal niya ng himuting. Mataod saan nagkukupur? Ba't yung pagyanon kafir bukon saan namin pagyanon in ama niya lang ta kafir inina niya kafir matubihan. Pag ubuset to in siya yaon lang ta pagkasi anak sing kafir, iwan kafir, ba't kafir da isab? Bukon sadya sila yan to. Yung pagyanon kafir, amuin tabunan insara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mabaitaan tuan, wala saan nakaamoy niyan. Amin hinang yan. Wala saan tuan, nakakugdan man to pa amin pangdaakan sin Allah ta'ala, diarasin pa mo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihan. Long na inisin, pang Hindu inisin guru na mo inini. Bihan. Nakita ko. Naunin niya to. Tiyabunan niya inamin sara sin Allah Ta'ala, amuin pamiat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin pa unahon niya, pahalgaon niya, amin niya to. Amin bin niya to. Sinway po unan niya, dengha Allah subhanahu wa ta'ala. Ampain Quran ini namun ay undang-undang sin agama sin Allah Ta'ala, piyagagamahan na to. Amun ang piyatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalong niya yung mga sila nagkukupur yan. Nahisiyusiyo yung magtatabon sin sara sin Allah Ta'ala kapiringan niya. Misan siya tausog. Misan siya maranaw, misan siya magindanaw, misan siya iyakan, misan dauno. Imbang siya, milikan jipon uno-uno na. Bang tabunan in sara sin Allah Ta'ala palabihonin,
pikilan iban sinakal nila na tumtumain yan kafir. Bihad to inamin pag yanon kafir. Na, balil ladina kafaru yukadibun. Mga sila nagkukupurlong niya na inyan piyang himuting nila yung katanian. Wallahu a'lamu bima yu'un. Kaya ingatan lang niya sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuyin kakahinang sinhambuk kakini manusia. Wala yan nakalibon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. In pangingat sin Allah ta'ala rin kahunahan inamin siulat si mga malaikat yaon. Di. Kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa inyaon patarangon hadya pamano siya pamahalaya kamano siya impanghimuting matkan si mano siya ini patuhan Rabbul Alamin hawak tubang malun nain gumi. Naroon na yaon lang niya siyabot doon haon yung mga nagkupur yung mga nanghimuting pa Allah subhanahu wa ta'ala laong sintuhan na to Rabbul Alamin pabashirhum bi'adabin alim. Pabashirhum kabtangan pabashirhum papagkugkuya ka na sila. Papagkugkuya ka na sila. Sinsiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala lando mabisa. Lando mapangsan. Papagkugkuya ka na sila. May taed to. Sabab intaw manghihimuting haaka masin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban saan pagkugkuyag nila. Panggura-gura ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Besin hinang si mga kampong niya. Panghimuting katantan. Panukat-sukat nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibang pagliki-liki katantan. Naroon hay ni magliki-liki na manusia sin ini ginhawabaran niya ha adlaw akhirat. Biyataan sin Allah subhanahu wa ta'ala ri pabashirhum biadabin alim. Papagkugkuya ka na sila. Sin siksa lando mapangsan. Lando mabisa. Doon na yan. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Buat malaingkan wayroon lamod doon hayan haamin papagkugkuya kunsin siksa mabisa, siksa ini pangsan, siksa amin nakalanduin sakit niya. Wala nakalamod doon yung mga sila ini. Amin nagparat saya iban nagamal salih. Nagparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta piatarang nila yung pagparat saya nila roon ha amal salih. Amin amal way roon kuhila niya. Ano yung pagyanon amal way kuhila? Amin niya matuk tudyo ha kakahinang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpatarang sinakaman niya habang sa mano siya iban sa himbang sa jin. Doon hayan nabang tasinguran. In amin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala katansing kakahinang niya na intong basa Rasul sallallahu alaihi wasallam biya day sab sinitong baskato sin ini Tuhan na to Rabbul Alamin sa wala nagbidda in kita iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuray piag biddaan piabaitaan kita sin Allah ta'ala labayring ha Rasul baita isilaya Muhammad qul innama ana basharun mithlukum. Baita isila ya Muhammad in aku laong manusia anak kapu Adam biada kaniyo. Yuha ilay. Amo adjem piagbiddaan ko iban sing kamu yan. Ya kamu mga manusia piagbiddaan ko iban kamu long si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuha ilayya. Aun wahi magdatong kako deng Allah subhanahu wa ta'ala. Amping kamu wahi. Sabab mapuas din kako wayron naraak daakon sin Allah ta'ala aun pawahi pamano siya way na ako nang kahinapusan parahan sin Allah ta'ala wahi namo yan yung pagbiddaan tayo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa amilus salihat lahum ajruhum ghairu mamnun lahum ajrun ghairu mamnun. Sabab yung mga bariman, nag-amal sali, intong bas sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila, amuyin, wayroon kulang, gamayan, ini magsusung, intaod sin tutong basan. Bihan, na yung mga yan, mabisarata ha, susungon insya Allah subhanahu wa ta'ala, ha,
waktu rukaing, biya sinamin tusura inilong ta, nasabot ta ini tiag na antaring suratul takwir, pasuratul infitar, pasuratul insyikak, insya Allah subhanahu wa ta'ala hambuk waktu insya Allah puasin ini, amin bisarahun ta, amuin long ta, katibuukan niya, papagkugdan ta insya Allah subhanahu wa ta'ala, ito pa maka natutudin kamaksuran niya, amin maun ha susungon, waktu na to insya Allah subhanahu wa ta'ala, waktu ini na mamaida ko kaniukatan, iwan salam doa kaniukatan mga katotay mangman, murah-murahan, impakaradyaan yari kayasuran sikitan niyo si mga pakaradyaan na biyayaon, na ini kadar sin Allah subhanahu wa ta'ala yan. Di maawon yung mga bihan yan, bang wayron ijin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari inyad to laong ta, dayng hatuhan na to Rabbul Alamin, nagpaaw niyan, hasupaya kapamintangan sing kita. Manjari aun kakahinang si manusia, diulan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pasal sinamin kajilaka nila, kalukaluin yan adab. Sintuhan Rabbul Alamin, aun waktu malapayin mga bariman doon na yan, sa sumakawa, biyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang in bariman malapay, hauno nung pakaradyaan, biya na sim pakaradyaan di majatu ini, na ampasya nagsabar hadya siya. Imbiyeta sin Rasul, bang kamulong niya, ini aun diungog niya, parkala biya sim mga jimatubihaon. Bihan hauno na lokal, ayaw ka mo madto, palukal yan to. Bang isablong na rimatong im mga bihan yan, aramalabihan, atawa long ta sakit bihan yan maglamin, na ampaklong niya kimugdan doon hawla niyo, ay kamo isab makoy, buka din kaniya. Sabab inyan long si Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat din kana Aisha, hisiu-siu in dumatong im mga bihan, atawa datungan si mga bihan yan, ampas siya dagsabar, pag-ubos yan to, in pamista niya si mga parkala, yaon di jumato in uno-uno na bang bukon kiyadar sin Allah ta'ala, aun ijin niya, magsabar siya, inyad to, bang amo na impangumulan niya hawak to yaon, magkugdan na iwan sing kaya susulat kaniya, in siya syahid, in siya parang sabil. Hati niya, inyan hipagkukugkuyag si mga bariman. Sa sumakawa, bukod na to, inijuralon in mga pakaradyaan bihan. Di, subay kita aun pag-ayad. Aun pag-ayad. Sa babiyabay takato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in mapatot na to hinangon ha mga pakaradyaan. Diyaak kita mag-ayad sing ginawawaranta. Na, laong niya, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Impaghali, labi deng marayaw rin sila min magubat. At tinabang ko kiyukugdan na ang pakaw magubat. Di, subay ikaw, wayroon pa in sakit, subay ikaw naghali deng mga sakit. Supaya ikaw rin masakit. Marayaw hindi masakit, deng paghali. Biha, deng sinamin kadtuon mo biha, jubukon, bating niya to, may nang kita biha kuab yaon. Biha, biha sa kaulaw, pakaw maguno. Lang niya, magsabar kita niyo hakihandak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magsabar nadya kita niyo, madto kita pa kuan. Di, aun, lokal niya. Biyabaitaan kita, sambil Quran, mahamulin nagbaita. La tulqu bi aydikum ilat tahluka. Ay niyo juljulan, ingin hawawaran niyo. Amuin, kugdanan kamu sing kaminsanaan. Ayaw. Ayaw niyo duklatan imbaran niyo pa kayo. Sabang kau masunog, sindiuklat mo uno mo, siunog mo imbaran mo. Gaman, kau sunugon da sin Allah ta'ala at lawakirat. Siusunog mo pa imbaran mo ri, siusunog pa sin Allah subhanahu wa ta'ala at lawakirat. Mayta, sabab ingkatan, magpatay sing ginhawawaran, hipananam kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala bang uninhinang niya. Bang siya naggantong, ininang niya at lawakirat, maggantong sadya. Bang siya minum lasun, inhinang niya at lawakirat, mag-inom sadya lasun. Bang siya nagpatay simbaran niya, nagdugso, ininangon niya magdugso at jadlaw akirat. Bihad to. Sabab, insiksa sin Allah ta'ala, min jinsil amal. Bang unininang mo, amuray sabihin irul kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad to, mga katawtay manguran. Diak kita maghali. Diak kita maghali. Nasab yan,
Pagka kita diak maghali, bang iaakad mo yung paghalian to, iabutan kaw, ang payaon kayo yung pagsabar, iban simpamista sa katantaan, di jumatuin uno-uno na, bang bukon kiadar kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala, insya Allah, in ikaw syahid. Sa sumakawa, bang yan to si ulang mo, yul-yul mo yung baran mo, ngayon to pagtawakon sin Arab lang niya, tawakul. Bukon tawakkal. Huwag ikaw nagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa yung pagtawag ka niya, tawakul. Tiuod mo, nagbinsa na sing ginawaran. Bihan yan. Masubay kita bukon kabut-kabut ang mga parkala, bihan. Inshallah subhanahu wa ta'ala, yan ito pagpatumtum hadjakato. Tanyo, ano kailo, mga katawtay manguran, mura-murahan. Ini, madawhat na to in ulong. Kasi, rida sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Tanyo, na batukon na to in akakahinang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mayroong pagsusun na to insyaallah subhanahu wa ta'ala mamaidako halapal. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.